Enenthi me muamba na volisi na makivu kuma Tala Kauntini ya Masaku nimambiisya musako muvyu kuukitana na utui na uthoosya wa Nzovi Mbatane muthemba wa Chang'aa na Kangara isioni sya katine na Ngomeni nthini wa iseso ya umunthi nikwakusiiwa nduuthi itina wa athoosya ma Nzovi ino kuvua aandiki ma mauvoo evo muandiki wa mauvoo Bony Mutisya mailiana na itambia yila enenthi meivangite kuminana na Nzovi ino kufikia oyu litambe wa mana elesya Chang'aa na ingi ngilimo na mana elesya Kangara ni sietwa nthi na auyi na athoosya kauta kwikiwa mbeni ni movisa ma volisi itina Bony nimwesa utumbanisya elivoti au masibitali. Soila nende mayosi na thina mamu maingi kwithiwa wikana twima Nzovi Mbatane maende na kwikia kithito kana maisa itekela kungamia Nzovi isioni cho na kwenda kuukita kana kulua nduuthi itino akweta tamiana ingi wa wea wa ula matetha sekela muthenya. Ni mauma kwa wingi na moka ta kwatiania iseso ni yu pala enenthi mathi musiko lomwe kuma musiko thiolongi na Chang'aa litambewa mana eli isi akwatikana na Kangara mbewa lita ngili umwe na maana 5 umunthi ni sieto neso iseso yini chief wa Tala no natongelele ngi chuma kingi kithelu na ndiasya na ndunya warning muno kwa ikalima Tala ndiasya tau paye binda ona thimwe tisa kunenga ona mwana uti wa Nzovi Mbatane wendewe kisioni cha Tala iseso ni ya uwi kana na kela maende na utwaisya uwi wa Nzovi Mbatane maivikia na umesya muandiki umwe muvoo MC wa Tala njakutunda kayumania kikuki na kuoteta mitue temesya wakati wa mwikala maende na kuyana nenda kuumania kiko kila cha chethe kwa chani kwa munthi la muandiki wovo Mike Nunda wa Kamba Radio TV o muvyu ni ati na nditungia aandiki movo muvya munene pyu nundu nimo mambiie zikayesu ya kuukita ukiusu muthuku wa makavo na wendi wo ni kwendea society itu mauseo andi me maende na kwiko na ndiasya Mike Nunda tumuboya ngai kwa tobocio wimituke nitunoetwe nuki ciana citu itutetha cha misini ona ala twasomethiche mami na form 4 maitutetha cha misini matabiwe nuki na maitethia onoka komana na mwana wona ta mundu mukuu na ithie nitulailoki na twauma ta society kana taka twasya community kana ithie ni twaleo katine ibeti ni kwithia ni ithie tumea muno ni kwithia ila mwana wathuka nenga weinya ithie tukolilo nengo ciana tusomethetie na mathina maingi na twasya ithie twaleo katine na ndikwata serikali mubukoko muno na ndiasya oundu deputy president Rigathi Gachagua wende na kuukita central ayasya uki ubetangwa na kwa Batala ni kinela mukinela ni usu ina ekalima kisio ki muno kicha katine na ndiase na gola wese no utesa isioni ile ngisi ya sengani chaume na sokoni wa Tala ambie kuyombania kuondoka nundu saili tha Yesu atika uambu atui makoka no munthi balatesila hona mwene ala makisoba kana matesa nimo mana kuike ama iwetaka na itambe imambiisya mayusi ukanetina na maende na kwikiria kana ni mwakuna mungu vyo Nzovi no ikule maofisa mausasima makwatemba kuukitana na Nzovi ni kisioni cho na ingienende na makwiyumilia kuukitana na Nzovi vate kwivathula yu utuku na muthenya eni saa niliguo tukwitha teifamia mundula wonthe ukwitha akiua uki wa Chang'aa ni kwitana tukwitana witano kwa mundu wonthe ula maybe witha atielitwe kisioni ute umanya uthuku wa Chang'aa atukwate kuoko ni kana twithe titona umina Chang'aa kiiminwa ni volisi nundu makoka umuthenya umwe na maithi lakini ithie ene ma Ngomeni na katine ni twaisye kisioni kiu tuthienda Chang'aa na tuthienda Kang'alicha na nithie tukuukita kindu kiu kubikia kiende kikathele nthini wa kisioni kitu ona nitwaitie twina strategy kwa nituonete atongoi makanisa
ndembo sioni kana withi kwitikilana bau etha ni ciamani cia mathiko mabetangwe etha ni malolondoni ibetila cia mume meusi kana na nzia ya Kwanangwa Chang'aa nitunenete na machiamani ni kana mabetangwe nthini wa society withie mathitikila nthini wa kisioni kitu ndekula twesila mama nyithe twina thina na mundu lakini ithe twaleo katine ni kwithia ciana citu ithelelete ku ono mundi nditia mutungi nza kwa kuinguku ciakuwa cionthe ciendete kunyuo ona liu mundani tunaendie twethio mbemba ikabulitwe na ikakuwa lakini pamwe no uonde ithe twamabothia ni ciana citu tuciendete katine kana Ngomeni mama ndema uyange matethie na ningi ona mundu oka kukulio shauri utona kutethia wia ng'oni undu utona kwika undu ungi akawia wa Chang'aa ithe twalea kuma mundi kuthi nambe itwalea kaundini ya Masaku matungulu nyeneta Bony Mutisya.